Mwaramutse. Bari biteze ko imirwano uyu munsi igomba kuba yahagaze byuzuye. Bari bavuze bati urugamba rumaze iminsi rugomba gushyirwaho akadomo. Ivyemerejwe mu Busuwisi hagati ya 23 ndetse na FARDC bigomba gutanga umusaruro uko bizagenda kose. Ariko abavyitegerezaga bakavuga bati aha harimo ibitarimo kugenda neza bizinzemo rushorera. Nabwo birimo kumvwa neza hagati ya FARDC na M23 akomeje kuba ihangana ritoroshye hagati y'impande zombi. Ntabwo barimo kumvikana ngo niki kigomba gukorwa. Barimo kurebana ingwe, uruhande rumwe rukavuga ibi urundi rukavuga ibi. Ntabwo barimo guhuriza hamwe ngo niki kigomba gukorerwa ku butaka bwa Repubulika ya Congo. Imirwano ikomeje kuvugwa ndetse n'ubushyamirane bukomeje kuba ku butaka bw'iki gihugu. Namwe ngo bareke kurwana ahinya, ahubwo ikigaragaza nuko umurwano ugiye gukomeza kongera imbaraga kuruta uko warangira nk'uko benshi bari bavyiteze. Biragaragara neza cyane ko FARDC ahubwo nayo 23 bashobora gukomeza guhondana, kumvana imitsi ndetse no gukubitana kuruta uko amakimbirane yashyirwa akadomo, ahubwo urugamba rugakomeza kuba yesurane gakomeza kwa kutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ivyo bivuzwe nyuma yuko ibyemerejwe muri Suisse cyangwa se mu Suisse bitubahirijwe. Ubu imirwano yongeye kubura mu majyepfo ya Kivu, muri Sud Kivu, ari kumvikana imirwano ikomeye. Ndaje nkubwire ngo bimeze gute. Hanyuma ariko twirwaneho yo yasohoye itangazo rikaze, itanga impuruza ku bitero byayigabweho FARDC, FDNB ndetse n'abacanshuro bavugamo na FARDC na FDLR ngo bagavye ibitero bikomeye cyane kuhinduza twirwaneho bakoresha imbaraga z'umurengera. Icyo twirwane ivuga yuko ari ukwibasira inzirakarengane z'abasivili b'abakongomani, kandi ibingibi bikomeje gutera ubwoba ko intambara ishobora kumvikana ku buryo bukomeye ku butaka bwa Congo mu gihe bari biteze hagarikwa ry'imirwano nyirizina. Twirwaneho ihamya neza cyane ko yarakomeza gukora ishoka byose ikarinda abasivili, ikarinda abaturage bo mu bice igenzura kugira ngo ibikorwa bibi cyane byibasira aba baturage ngo bihagarikwe. Ni ngombwa ko FARDC na Wazalendo bahagarikwa kuri kino gikorwa cy'intambara, bagasubizwa inyuma byihuse cyane kugira ngo ibibazo biremereye bakomeje guteza bishyirweho akadomo, Burasirazuba bwa Congo bukomeze gutekana nyirizina. Nkuko twirwane yabivuze, itangazo ndari gusomera. Sibyo gusa, mama 23 yasabiwe kuyobora aho yafashe Jean Lumumba, yasabye ko bayobora imyaka igera kuri 8 yose ibyo bice byose bigaruriye akariyo bayibyenzura ngo niho wenda ituze ryazaboneka. Abona muri 23 ubushobozi bwo komeza kugenzura ibice byigaruriwe na M23 ndetse ko ibyo byatanga umusaruro wuzuye mu guhangana n'ibitero bikomeje kwibasira Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo no kugera ku mahoro arambye nyirizina. We abona ko ibyo ari byo bikenewe kugira ngo bizere yuko umutekano wuzuye uri kuboneka. Ni ngombwa ko abasirikari ba M23 bagomba guhabwa uruhushya rwo kuyobora iki gice cya Kivu Amajyaruguru na Kivu Amajyepfo, ibice byose amaze iminsi bigaruriye, kugira ngo bizeze umutekano abaturage mu buryo bwa nyabwo kandi uburyo burambye. Ibi nabyo ndaje tubigarukeho kamwe ku kandi kubiri kuvugwa byose uko byakabaye nyirizina. Sibyo gusa turagarukaho, ahubwo yitwa Martin Fayulu. Amagambo yavuze ishyaka rya Tshisekedi Chilombo yayamaganye, rigaragaza neza ko ari amagambo ahisha urwango rukomeye, amagambo yo gucamwe ibice y'abakongomani, kandi ngo Kongo yunze ubumwe, Kongo ikorera hamwe, Kongo yifuza igihugu gitekanye, igihugu buri wese mu bakongomani yibonamo nta numwe uhejwe ngo nuko ari muri ubwoko cyangwa se buriya. Ibi rero byavuzwe n'umwe mu bayobozi ba EDPS, ishyaka rya Tshisekedi Chilombo, bamagana amagambo ya Martin Fayulu. Bavuga ko ari amagambo adakwiriye guhabwa agaciro habe na gatoya, n'amagambo ngo yo kwamaganira kure ndetse no kurwanya ku rwego rukomeye. Avuga yuko Martin Fayulu ibyo yavuze atari ibintu byo kwemera ndetse atari n'ibintu byo kwakira uko bizagenda kose, ni ibintu byo kwamaganira kure nkuko zagarutsweho nyine n'iri shyaka rya EDPS. Bavuga ko ibyavuzwe na Martin Fayulu ari ibyo kwamagana kandi bavyamaganiye kure rwose nta kujijinganya. Ibyo navyo turagenda tubigarukaho uko byavuzwe. Unyemerere gusa ngo ikaze tujyane ku musozo kubiri kuvugwa, nta kimwe duse ku ruhande. Cyewe Ndumungu wa Kamanzi w'u Rwanda, ikaze kuri mwese.
bisa naho byabanje kugorana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Kongo, kandi n'ubundi bisa bikomeje kugorana kwibaza uherezo ry'iyi ntambara. Bikomeje kuba ikintu gikomeye cyane kuri buri umwe wese ukurikirana uko urugamba rumeze, ndetse ukurikirana imyifatire ibikomeje kwera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, na cyane cyane muri kino gihe ari ihangana ritoroshye rikomeje kuvugwa muri kino gihugu. M23 itavugwaho rumwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. M23 ibyo ikora bitemerwa. M23 ibyo igerageza kuvuga byose bakongomani babirwanya. Gusa ariko kuri ubu ngubu bisa naho M23 yarangije kubona neza ko ibyo irwanira ngo nta wundi muntu uzatuma bishoboka keretse yo ubwayo. Ariyo mpamvu bivuga yuko icyo ishyizeho umutima ari ukurengera abaturage b'inzirakarengane bakomeje kwibasirwa ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abavuga ko hakorerwa jenoside abo mu bwoko bw'abanyamurenge n'abatutsi muri rusange. M23 ikavuga yuko ibazaniye ubutabera mu buryo bwuzuye. Rero mu buryo bugaragara amakuru akomeje gutangazwa cyangwa se ari kuvuga ku butaka bwa Repubulika ya Kongo nayo imirwano yongeye kubura nyuma y'ishyirwaho ry'umukono ry'amasezerano yo guhagarika imirwano. Niba kwitwa tazama kiti masaha atarenze 24 mbere yuko ubutumwa bwa mbere bwo kugenzura no gukurikirana icyo bita guhagarika intambara byashyizwe mu mapuro, umutwe w'inyeshyamba za Twirwaneho M23 Red Tabara urimo kugaragaza ko wiyemeje guhonyora iryo hagarika ry'imirwano. Bati kuri iki cyumweru yabunwa ku munsi w'eshize, umutwe w'inyeshyamba wagavye igitero ku birindiro bitatu vya FARDC na Wazalendo muri Malimba mu itsinda rya Bijombo. Ingabo za Kongo zashoboye gukumira inyeshyamba zikigenzura ibirindiro bitatu vyagabweho igitero kugeza ku mugoroba wo ku cyumweru. Akomeza bagira bati mu gace ka Kabare muri Sud Kivu inyeshyamba z'M23 zagavye igitero ku birindiro za Wazalendo mu itsinda rya Ruhago, mu gace ka Ruhago, mu gace ka Chulwe nanone. Nkuko bakomeza kubishimangira, amakuru avuga ko aka gace kagaragazwamo ibikorwa bikomeye by'inyeshyamba z'M23 bashinja kurana n'u Rwanda, bigasiga bakubitiye Rebinzega FARDC muri ibyo byerekezo za Ruhago. Batero Ruhago bakomeje kuyihisha mu mihuru batinya cyane cyane ko ibisasu bizabagwira. M23 muri Kabale yavuze ko igomba gukora ibyo byose cyangwa se bishoboka byose kugira ngo iharindire umutekano nyuma y'uko abasirikali ba Wazalendo bagerageje gukora ibishoboka byose ngo bibasire cyangwa se bakore ibikorwa bya gisirikari byo kwibasira M23 mu bice igenzura. Ibyo M23 yavuze ko batari kwemera ko bikomeza kuba mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ahubwo bagomba guhagarika ku buryo bwose bushoboka bakoresheje imbaraga zabo za gisirikari, ndavuga M23. Muri ubwo buryo rero niho hahereweho igikorwa gikomeye cyo guhangana na Wazalendo, maze M23 imanura ibitero bikomeye cyane mu byerekezo, nubwo byavuyeho igisa n'ikirego bari kurega M23 kuba ititaye kwihagarika ry'imirwano ibyashyiriweho umukono i Doha cyangwa se mu Busuwisi ku miganiro za Doha, byo kuvuga yuko imirwano igomba guhagarikwa mu buryo bwuzuye, nk'ikigaragaza ko bashishikajwe cyane n'inzira y'amahoro. Ngarike M23 ikaba ikomeje kugaragara neza cyane ko idashyize umutima ku bijyanye no guhagarika imirwano, ngahubwo ikikomeje gukora ari ugukomeza umutsi w'intambara ndetse no kumvikanisha cyane cyane ko imirwano ari cyo kintu cy'imbere bakomeje kuvuga cyangwa se gushyiraho umutima. Dukomeje kuri ivyo bivugwa rero, M23 Twirwaneho nabo baremeza ko FARDC nayo ubwayo ikomeje kubiba urupfu, ikomeje guteza akaga muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi bikomeje ibikorwa bya FARDC ikomeje koreka imbaga nini muri kino gihe cy'imirwano nyine nyirizina ikomeje kuvugwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko bikomeza kushimangirwa n'igisirikari cya Twirwaneho M23. Reka twumve icyo bavuze. Ndavuga M23 nyirizina muri kino gitero bavuze ko ibikorwa biri kuba bimeze biti. Bagize bati MRDP Twirwaneho iramenyesha abatuye igihugu ndetse n'amahanga ko kuva muri iki gitondo ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa ririmo FARDC, FDNB, Wazalendo, FDLR
ririmo nyine ingabo z'u Burundi ngo bagavye ibitero ku midugudu y'abaturage b'abasivili banyamurenge bo muri Ruhuha, Rubarati na Marimba, imidugudu iherereye mu mutwe wa Bijombo mu gace ka Uvira nk'uko bavyemeza. Bakomeza bagira bati ibi bikurikira ibitero n'ubushotoranyi byakozwe n'ishyirahamwe rimwe mu minsi ibiri ishize, cyane cyane Imukoko, Pwezelo ahantu hakikije Minembwe, hanyuma bagaba igitero Nyaruhinga, Nyakirango, imidugudu ibiri y'abanyamurenge iherereye hafi ya Rugezi mu gace ka Fizi. Bati ibyo bitero rero dukomeje kuzamaganira kure, ni ibitero byibasira inzirakarengane z'abanyamurenge, niko M23 ikomeza kuvuga, ivuga ko ibyo bitero babyamaganiye kure kuko ngari bitero bibi cyane. Bakomeza kugira bati byongeye kandi umutwe wa MRDB twirwaneho ufite amakuru afatika agaragaza ko ingabo za FARDC n'izo Burundi zaturutse Fizi zerekeza Imukera zigamije kugaba ibitero bishya kuri Minembwe zinyuze muri Pwezelo, aho ngo ingabo za FARDC na FDNB bitegura ibitero biremereye cyane kugira ngo bazabikore kuri M23 bakubite Pwezelo batake Minembwe. Ati tubibutse ko ibitero n'ishyirwaho ry'ingabo zishyikiwe zishaka kugota Minembwe yose ari ukwica burundu kw'amasezerano yo guhagarika imirwano ariho mu butegetsi bwa Kinshasa buri bumaze gusinya amasezerano, ariko bakaba bakomeje gukora ibikorwa bigana ku ntambara nkuko byemezwa na Twirwaneho, MRDP Twirwaneho nyine. Ati MRDP Twirwaneho irapimisha kandi hamagarira umuryango mpuzamahanga kwirebera ubu bushotoranyi bushya bw'ubutegetsi bwa Kinshasa na Gitega. Irongera kandi gushimangira ko itazihanganira ubugizi bwa nabi bushya bwagamije gushyira mu bikorwa umugambi wa jenoside ku baturage bayo mu misozi miremire ya Fizi, Itonge na Uvira, kandi ko izafata ingamba z'umutekano ibona ko ari ngombwa kugira ngo ibitero bihagarare. Bikoreye Iminembwe kwa 23 Kanama 2026 kuri MRDP Twirwaneho. Colonel Kamasa Ndakize welcome n'umuhuza w'ikorwa w'iri huriro rya Twirwaneho ni washyize umukono kuri ritangazo nko guhamya cyane ko Twirwaneho igaragarije amahanga, igaragarije abaturage bose yuko biteguye ibikorwa bikomeye cyane byo guhangana na FARDC, kandi bitazaza kurangira aho ngaho gutyo gusa, ahubwo bigomba kuzazana igisubizo cya nyacyo kuri kino gikorwa cya FARDC. Bavuga ko ari igikorwa kitanyuze mu mucyo, igikorwa cyo kwica nkana amasezerano yo guhagarika imirwano. Icyo bashimangira cyane cyane ko ari igikorwa kibi cyakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, kwica agahenge ko guhagarika nyine imirwano nyirizina. Bagaba bakomeje gushishikariza abantu gukora ibitero bikomeye byica inzirakarengane z'abanyamurenge. Ibyo rero bavuga ko ari ibikorwa bibi muri rusange bidakwiriye kwihanganirwa habe na gatoya. Ibi nukomeza kubikurikirana, turagenda tumenya iyo biri kwerekera uko amakuru agenda ahayandi. Hanyuma yasabye, ndavuga Lumumba, ko ngo M23 yahabwa kuyobora ikigenzura. Jean-Jacques Lumumba yavuze ko M23 igomba guhabwa ubushobozi nk'uko biri mu biganiro bya Doha kuyobora uturere twigaruriwe nayo mu gihe cy'imyaka 8, nk'uko abivuga ngo abaturage benshi bagiye babona neza ko ari ibintu by'ingenzi cyane. Yabonye cyane ko iki kibazo gikomeye, yibaza ku ntege nke z'imitunganyirize y'inzego zatumye umutwe w'ingabo ushyigikiwe n'ibihugu bituranyi wiyita umuyobozi mu by'ukuri ku butaka bwa Kongo, ushyira amategeko yawo bwite. Yabonaga ko iki kibazo kigomba kuba ikintu cy'ingenzi gihangayikishije abaturage ba Kongo n'inzego zabo kuruta impaka ku itegeko nshinga. Wati nimba bitagenze gutyo, ubwo nyine M23 izahabwa iyobore aka gace nk'uko tubibona. Niba tutitaye cyane ku butaka bwacu, tukaba tubona M23 ikomeza kugenzura ubutaka, tukaba tubona M23 ikomeza kugenda ibona ubushobozi. Ibi ngibi bizagaragaza neza cyane ko nta kintu dushoboye, bizaha urwaho M23 yiyoborere ubutaka bwa Kongo, iyoborere ibice igenzura. Hanyuma ishyaka rya Tshisekedi Tshilombo ryamaganye amagambo ya Martin Fayulu, ni umunyamabanga mukuru wa IDPS Augustin Kabuya, yarwanije Martin Fayulu ku kibazo cy'abanyamurenge. Yanze ibiganiro bivuga ko ari abanyekongo, aho nyine Martin Fayulu yavuze ko abanyamurenge atari abanyekongo, asaba abayobozi ba politike kwirinda ibiganiro bivuga ku muryango wose w'abanyamurenge. Kabuya yagize ati abanyapolitike bakubwira ko abanyamurenge atari abanyekongo ni abanyabinyoma.
ni gute umuntu yavuga ko ayoboye iki gihugu ashaka kuyobora iki gihugu afitiye inzika umuryango wose? Ibyo ni ibisanzwe. Augustin Kabuya, umunyamabanga mukuru wa IDPS, agaragaza ko Martin Fayulu yarenze umurongo utukura, agaragaza ko abanyamurenge atari abantu bo kwihanganirwa, atari ubwoko bwo muri Congo, muri make atari abakongomani. Ibyo rero avuga yuko, ndavuga Kabuya, bidakwiriye kwemerwa n'uwari we wese ukurikirana ibera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ndetse Kabuya akavuga yuko ibitekerezo bya bwana Martin Fayulu ari ibitekerezo bipfuye byo kwamaganira kure, ibitekerezo bidakwiriye kwemerwa habe na gatoya, ibitekerezo byo kurwanya vuba na bwangu, kuko ari ibitekerezo bibi bifutanye bitarimo ukuri na gukeya, nk'uko bwana Kabuya akomeza kubishimangira, nk'ikigaragaza ko we ashyigikiye ko abanyamurenge bakomeza guhabwa uburenganzira bwabo muri Congo nk'abakongomani bandi bose, apana kubarojora no ko bagira abantu b'intabwa mu gihugu cyabo. Ntago we abyemera, avuga ko abanyamurenge ari abantu nk'abandi, nyamara nabo bavuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa butabitayeho, niyo mpamvu beguye intwaro bakaba kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Nge nabwo buryo rukumbi bashobora kumva yuko ibintu biri kugenda neza. M23 twirwaneho bakomeje gushinga ibirindiro zabo, ndetse no guhamya neza cyane ko barakomeza kugenzura inzira zigana Minembwe, Fizi yose muri rusange, ndetse byabona ngombwa bakazataka berekeza mu bindi bice birimo Fizi Centre, Baraka, Makabora, Uvira, bakazageza no mu bice bya Rubumbashi, kugira ngo bizere umutekano ukomeye cyane ku gice gituwe n'abanyamurenge bavuga ko bakorerwa genocide ku minsi yashize. Kuri ubu rero hari kuvugwa ikinyirizina. Ibitero bisa byatangajwe ku bintu za FARDC muri icyerekezo cya Uvira niho duhereye. Ni imirwano yagaragaye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 23 Kanama 2026 misozi miremire ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ubundi aho ni urugamba rwahereye, ntabwo byasaga nkaho hitezwe urugamba ruremereye kuko amaze guhanga amaso ibyerekezo bigana muri Fizi, ariko ibitero bikomeye cyane byaturutse kuri twirwaneho 23 byatatse position za FARDC mu misozi miremire ya Uvira. Nkuko amakuru aturuka mu gace abivuga, ibirindiro by'ingabo za RDC, FARDC ndetse na Wazalendo byibasiwe n'ibitero byagabwe icyarimwe bikozwe na M23 twirwaneho bashinjwa gukorana na Red Tabara mu gace ka Marimbara, gaherereye nko ku nkengero ya Masango, ku gice cya Masango nyine nyirizina axe ya Masango. Aho ngaho hari position ya FARDC Wazalendo. Ntago bari biteze intambara nkingi, bagiye kumva mu batewe ibitero giturumuko za M23 bitwa kuri izo position. Amakuru ashimangirwa nkabumvisha ubusaku rw'imbunda zikotsorana n'ibisasu byumvikanye biturika muri cyo cyerekezo, bivuga yuko nubwo nta mibare yatangajwe na FARDC no kino gitero cy'igitakinyira, abaguye abasikari benshi ba FARDC bishwe n'ivyo bisasu bitutse kuri M23 muri Marimbara mu nkengero za Masango, aho byose byabereye. Izi ntambara zije nyuma y'umunsi umwe gusa havuzwe yuko imirwano igomba guhagarikwa n'imiganiro byari kubera muri Suisse byitiriwe ibyadowa by'ibintu mu Suisse bitewe n'impamvu z'umutekano ugere muri Asia bwo hagati. Gusa ariko ntago byigeze bigira impinduka biteza ku mirongo y'imbere ku rugamba. M23 yagiye neza cyane ko izakurikirana position za FARDC, Wazalendo na FDNB aho bakorera hose kugira ngo M23 yigize inyuma umwanzi wifuza gutera ubutaka burimo M23. M23 yumve ko itekanye, ari ngombwa guhagarika ibikorwa byose bya FARDC, FDNB ndetse na Wazalendo. Buretse gato igice kigana muri Uvira, hari inzira nyinshi zigana muri Uvira ko bungubu. Hari inzira ituka muri Kamanyola, urayizi, Ruvunji, Sange, ugana muri za Kiliba wekeza muri Uvira, ariko n'izi nzira zituka mu cyerekezo cya Fizi ugana mu gice cy'iriya misozi miremire. Nanone reba Masango ahantu herereye, urebe ndetse na Musonjo ahaniri, ni uduce wavuga ngo turi strategique umuntu ushaka kugaba igitero muri zimwe muri izi nzira, ushaka kugana mu gice cya Uvira cyangwa se muri Uvira utara muri Minembwe, ni uduce turi strategique cyane. Kuba rero FARDC yari ifite ibirindiro byayo mu gice cya Marimbara mu cyerekezo cya Masango, hanyuma gatungurwa n'ibitero tutse kuri M23, ni sono neza ko M23 bakora ikitwa wage the war, intambara yagutse mu bice byose nko gutanga umwitangizwa cyangwa se gushyiraho nyirantarengwa kuri FARDC ku buryo batashobora kugaba ibitero bikomeye cyane muri Fizi ngo bihungabanye umutekano w'abarwanyi ba M23 twirwaneho. Tukivuga kuri ibi ngibi, ikinyamakuru cyitwa Tazama Ahadise Info cyo kiragira kiti kuri iki cyumweru tariki 23 Kanama 2026 umutwe w'inyeshyamba twirwaneho 23 ufatanije n'u Rwanda
wagaze ibitero bya mu gitondo cya kare kandi bihujwe ku bindiro bitatu by'ingabo za Repubulika Iharanira Kongo na Wazalendo kuri Malimba ku ruhande rwa Masango mu misozi miremire ya Uvira. Nabo ikinyamakuru cyaje kwemeza ko ibyo bitero koko zabayeho ari ibitero byabereye neza muri Malimba cyangwa se Malimba nko bakunze kwitana Masango, kandi ngo byari ibitero byibasiye position eshatu cyari muri position ya mbere iri kuri iyi site nyirizina, ariko hari n'izindi nguni imwe irimo Wazalendo, indi mu basekere ba FARDC basanzwe bacunga umuhanda uturuka Masango ugana mu gice kigana Uvira. Rero ngo ibisasu byaje byitikura mu gitondo cya kare kuri izi position za FARDC mu buryo bwatunguranye kandi mu buryo bwo gutera kwibaza kwinshi barwanya nyirizina ba FARDC cyangwa se nyirizina ku barwanyi baba FARDC n'abazalendo, kuko M23 yazanye ngo uburyo bukomeye cyane bw'imirwanire, uburyo bugezweho cyane bw'imbaraga za gisirikari, ari nabwo buryo bwongeye kugarukaho cyane cyane n'abashyigikiye FARDC ndetse banakorana na wazalendo bumvishe ko M23 kwarusha imbaraga bwatera hejuru. Imakuru cyakomeje kigira kiti ibitero by'inyeshyamba bibaye nyuma y'amasaha 24 amasezerano ya Doha nyine yongeye kuvugwa. Niyo makuru banditse cyangwa se nibyo bagarutseho ko ibikorwa bikorwa na M23 kwigwaneho ariko zo guhangana n'ibyemezo bya Doha. Nyamara Irwaneho yo yemeje ko hari ibitero nayo yagabweho na FARDC na FDNB na wazalendo birangiye cyakora byitwaye mu neza. Ndavuga twirwaneho na M23 birangiye basubije inyuma umwanzi aho baramukurikirana umwambura n'uduce yararimo. Sinzi bakurikiranye uko FARDC ndetse n'amakuru yo muri Kongo bitangaza ko ibitero byagenze kuri uyu munsi mu gitondo kare ku bice byagenzurwaga na FARDC ndetse n'abambari babo. M23 nayo itangaza ko ibitero byayigabweho ariko ikaza kurwana ikoreshoka byose ngo irwaneho nawo ni mu buryo budasanzwe. Hani mu cyerekezo cya Uvira umva icyo M23 ivuga none muri cyerekezo cyo majyepfo bo bavuga ko ibintu wano yabereye he. Mu gice cya Muramvya na Kanogo habera imirwano yitwa Fidel Rugabo ku isaha n'iminota 1:23 ku munsi w'Icyumweru yagize ati FARDC FDNB na wazalendo babyutse batera abaturage ba groupement ya Bijombo ibice bya Muramvya na Kanogo. Ubu imirwano ikabikomeje uyu munsi 23/8/2026 ibindi biraza kurikira ku mirwano taza kwibabwira. Mu gihe muri karere ka Uvira cyangwa se cyerekezo cya Uvira avuga umurwano wagabwe kuri FARDC kagerageza gupushinga isubiza inyuma umwanzi. FARDC itegura igitero gikomeye cyane kuri Kanogo na Muramvya ngisa n'ikintege M23 twirwaneho ishaka gukubita urundi ruhande mu rwego rwo guhagarika ikorwa za M23 muri make ntibarwanira muri axe imwe gusa ya Uvira baza mu byerekezo bigana Bijombo ho muri Masisi birumvika muri Minembwe birumvikana abazi neza groupement ya Bijombo kwiteganye na Minembwe. Ahangaha rero habereye igitero gikomeye cyane. FARDC mu kurasa bwa mbere masa gitondo amakuru yemeza ko yakoresheje ibunda bya mortier byarashishijwe cyane ndetse ko position ya mbere irimo abasekere M23 yabagizwe ubushwangi ariko M23 yagarara bwuma ngizangane n'abarwanyi ba FARDC ndetse n'abashyigikiye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Rugabo nawe ubwahise yemeza ko igitero cyabaye kuri isaha nyine za mu gitondo yemeza ko urugamba rumeze nabi. Nyuma gato Bwana Fidel Rugabo yaje gushimangira none cyane umusaruro uvuye muri izo bitero bikomeye bahanganyemo n'abarwanyi ba FARDC ndetse n'abazalendo batarwanaga mu kirere gusa ubwo bagendaga batera intambwe bigira imbere ngo byaje kurangira M23 twirwaneho bahindukiranye FARDC n'abambari bayo bari kunkushubukana bayivana mu ishari ihagazemo iri kurasa muri bya byerekezo bayambura n'uduce yari ifite mu position. Ubu duce tukatugenzurwa ngo na twirwaneho M23. Aya ni amagambo ya Rugabo Fidel ati nyuma y'aho leta Kinshasa na Gitega bagabye ibitero ku baturage ba groupement ya Bijombo ingabo za ARC NMDP zabashe gusubiza inyuma ibyo bitero zose ndetse zigarura Malimba ndetse na Rubarati bidasubirwaho. Ni nyuma y'aho wazalendo nazo zagabye ibitero muri Gipupu naho zigatsindwa. Aya ni amakuru yanditswe na Rugabo Fidel agaragaza neza cyane ko imirwano yabereye ahantu hatandukanye ariko muri Malimba na Rubarati baharwaniye ndetse wakaje kubona isinzi. Gusa muri cya cyerekezo cyo hirya muri Muramvya na Kanogo ho ntacyo yigeze bitangazaho. Ndagira ngo umve ko ari position ebyiri.
position imwe ya Muramvya Kanogo muri Bijombo bahagavye igitero ariko izabereye byatanzwe n'abazalendo ni imfuzi komeye cyane z'abarwanyi ba FARDC gusa ko n'ubundi muri Bijombo nyirizina muri icyo cyerekezo abaturage bari bagigabwa ibitero FARDC na wazalendo n'abambare babo ari bafite NB bagabye igitero kuri M23 ngo birangira agace ka Malimba na Rubarati bavanywemo FARDC na wazalendo agace barakigarurira ndetse bakomeza kwerekeza mu bindi byerekezo mu gihe wazalendo yagavye ibitero nanone muri Gipupu ngo naho bikaza kubabira bibi cyane wazalendo muri Gipupu nabasha gukomeza guhagarara kuri iyo mirwano yabo rugaba kemeza ko naho bakwita barebe inzega bagasubizwa inyuma muri iyo position nko kugaragaza neza cyane ko inguni zose M23 twirwaneho bakoze igitero cyo guhashya FARDC wazalendo kandi ko wazalendo na FARDC na FDNB batigeze babasha guhagarara imbere ya twirwaneho M23 ngo bagire insinzi babona muri make byose bikugendekera neza FARDC bikugendekera neza bikugendekera neza M23 bikagenda nabi FARDC nk'igihe kigaragaza neza cyane ko ku mirongo imbere ku rugamba FARDC itari gutsinda M23 iri kubona insinzi kandi ariko bikomeza kugenda mu buryo bugaragara cyangwa se mu buryo bwagiye bugarukaho cyane n'abarwanyi nyirizina ba FARDC bari babanje kuvuga ati twatsinze M23 kaza kubanyamuziti twebwe tukubitira areba inzega nago mushobora kubona insinzi imbere yacu nago byakunda kugeza ubu rero haracyari kuvugwa uruntu muri kara gace muri ari misozi kuko nubwo twirwaneho bari kuhamya neza cyane ko amaze gutsinda FARDC amakuru nakiriye aravuga yuko n'ubundi cyumvikana imbunda zigusakuza mu byekezo bya Gipupu ndetse na Malimba hakaba hatari haboneka ituze ryuzuye nubwo M23 zivuga ko yarangije kwigarurira nta wemeza yuko biraza kurakina gutyo gusa keretse ngo M23 iramutse ivanye FARDC mu nguni za bugufi bwo mu duce twigaruriwe naho ubundi FARDC na wazalendo basha gutegura igitero cyo kuza gukora récupérer kwisubiza ibice bambuwe na M23 twirwaneho menye iki ngiki muri Sud Kivu ntabwo ubungubu ngo Kongo ikiri yonyine bisa nkaho ngo Burundi ariko bwambariye urugamba mu kwisubiza ibice bigenzurwa na M23 na twirwaneho ngo Burundi bwateguye uburyo bugomba no kwisubiza Minembwe yose ushobora kutabyumva niba kuri kitwa The Great Lake Eyes umusesenguzi bwabo bakoze baragira bati Kalemi intara ya Tanganyika abayobozi b'ingabo za Republika ya Kongo n'u Burundi bigimukiye ikaremi kugira ngo bakurikirane imyiteguro y'igitero gishya ya gisirikare kigamije kwigarurira uduce dukikije Minembwe na Fizi bifungura ikindi gice gishobora guturika mu intambara cyo muri Burasirazuba bwa Republika ya Kongo. Yemakuru jamye neza cyane ko ikaremi haje kuba umuhuru ukomeye cyane w'abasirikare bakuru muri FDNB ndetse na FARDC biga cyane cyane uburyo igitero gikomeye cyane kuri M23 twirwaneho mu byerekezo za Fizi ndetse na Minembwe. Iki gitero uburyo kigomba kuzaba kiri bze prepare giteguye neza kandi n'uduce bazarwana natwo cyangwa se uduce bazakoramo igitero uburyo bazatwataka mu buryo buhuriweho kugira ngo insinzi iboneke mu buryo bwuzuye. Ibi bikaba bihamywa neza cyane n'abarwanyi ba FDNB ndetse na FARDC ngo bari guhuza imbaraga bari guhuza umutima kugira ngo bakore ibitero byuzuye cyangwa se bakore imirwano idasanzwe mu kwataka 23 twirwaneho ndetse no gukurikirana bayigisata burenge mu cyo twose ikoreramo kugira ngo barebe neza ko ibice byose bazabyisubiza. Komeza kigira gitinda bw'ikinyamakuru cyitwa The Great Lake Eye bati ya 18 Kanama umuyobozi mukuru w'ingabo za Congo FARDC Lieutenant General Banza Mwilambwe Jira na mugenzi w'u Burundi General Prime Niyongabo bageze ikaremi bavuye mu Burundi gutegura ibikorwa bya gisirikare byibasira uduce tugenzurwa n'inyeshyamba za FC23 na twirwaneho mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo nk'uko amakuru menshi atangazwa abivuga igizwe cy'ikinyamakuru cya The Great Lake Eye. Wibuke uyu muhuru wabaye nyuma yuko n'undi wahuriye Kinshasa rero ngo Jire Banza Mwilambwe yisaza i Burundi ahura na General Prime Niyongabo bahita bafata ubwato bwaberekeje muri Kalemi aho bageze muri Kalemi n'ubundi bakayicarana n'abandi bayobozi bayoboye ingamba aho twakita nka Operation Commanders biga cyane cyane ku bijyanye n'imiterere y'intambara bagiye gukora ibice bazarasaho uburyo bazabigenza n'igihe bishobora gutwara ingaruka bashobora guhura nazo kuri runo rugamba ibihombo ndetse n'uburyo bazitwara mu gukomeza gufasha abasirikare k'imirongo imbere ku rugamba kugira ngo bitware neza muri iyi ntambara. Rero bigahamywa neza ko FARDC
yabonye igisubizo gihambaye cyangwa se FARDC yabonye umusada uturuka ku ngabo z'igihugu cy'u Burundi aho ziyemeje ukomeza gufatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Congo muri kino gikorwa nyirizina cyo guhangana na M23 mu gitero gishya bari gutegura kuri Minembwe n'ibice bitandukanye bya Fizi, ndetse n'uburyo bumva ko byanga bikunde iyi nsinzi bazayibona. Komeza bagira bati Kinshasa kandi irimo kureba kure y'ingabo zisanzwe. Umucuruzi cyangwa se umwe mu bayobozi b'ingabo zikora ku giti cyabo Umunyamerika Eric Prince yageze Bujumbura ku ya 15 Kanama, maze ahurana n'iyo ngabo mbere yo kwambuka yerekeza muri Burasirazuba bwa Congo anyuze Gatumba Kavimvira ku munsi wakurikiyeho, maze yerekeza Uvira. Uruzinduko rwakurikiyeho nyuma y'ibiganiro z'umutekano Kinshasa, mu gihe hari gahunda yo gukomeza kurinda uduce tw'ubucukuzi mu y'agaciro no kugenzura ubutaka bugenzurwa na M23 amasezerano ya miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Ihuriro ry'ibihugu riri kwaguka rigaragaza ko Kinshasa ikomeje kwishingikiriza ku ngufu za gisirikare, nubwo ngo ari ibibazo bikomeye, ndetse akaba ari n'inzira zigana ku masezerano yo guhagarika intambara binyuze mu biganiro. Bati nyamara Kinshasa na Gitega zongeye kwitegura kugerageza uburyo bwa gisirikare. Icyo cyemezo kiri mu nzira y'ubuvugizi. Repubulika ya Demokarasi ya Congo iracyafite uruhare mu masezerano y'amahoro ya Washington n'u Rwanda ndetse n'ibiganiro za Qatar na FC23, ariko mu gihe abadiplomate baganira kwishyirwa mu bikorwa ry'ubu buryo bwo guhagarika intambara, intwaro n'ingabo bikomeje kwerekeza ku rugamba. Muri make FARDC, FDNB, Wazalendo ndetse na Blackwater bari gutegura igitero simusiga kuri M23 twirwaneho mu buryo budasanzwe. Tukivuga kuri buno buryo bwo guhagarika igitero, ndaza kuvuga kuri aya masezerano yemerejwe mu Suisse miganiro za Doha, aho bemeranije M23 na Leta ya Congo byo guhagarika imirwano, akitabwa cyane cyane kuri cyitwa cessez-le-feu, hanyuma hakaboneka uburyo nyirizina bwo gukomeza guteza imbere amahoro nta ntambara ibaye.